Čaute a vás vítam u dnešného videa, to je spieranie epizóda 2. So mnou tu je sestra Veronika a ideme na to. Prvý diel má zo 7 kg a ja idem z 25 kg. Poď. Poď. A teraz hore. Dobre, dole. Pomaly. Dobre. Teraz ja, počkajte. Počkaj, jeden sa mi hodí do koša. Ticho. Teraz vedem, na vidím ma. Teraz ja. Tak, poď sem. Tak, to by bolo na dnes všetko. Čaute.